Hello everyone. So mano pala se wena khase aji do ami nijo kotha ra ekta gana gabu gana la title do what a friend we have in Jesus kona thakibo idu gana hune de aman sob shoba ashish kujibudi gana dividend de ase aro himan jun mola viewers kana se muye jiman jun subscribe kuri na se morum bara apna la sabab to hoda ina morum kuri thayude wena apni ke tu request kuri ase dei ekta gana gabo dei Menyamburu atu Jisu Isa menenhan jibu Abigidam kendam nene Ahan begim haatu O isane agang gang jin Selakin kekumangan Temenayung de tumbugi Tam kendam ne de mehang Isarugagi kilashi Kutmutulashi Geimgishe melungdeba Adumbugi limhanam Isagep kukjamachi Jisu nang dengebade Isa melaki mekala Atung gilim hana Isa hamelang hanglashi San delashi Jisu isa tuyubungla Adumbugi limhanan Mayam renelungkang